Dota ya. Oke, pernikahannya Abah Surkim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Anu mudah-mudahan kurang sadaya senantiasa selalu kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak pembawa acara, kenegaraan. Begitu sebabna keluarga besar masyarakat dia, keluarga besarnya Bapak Samsuri. Anu pertama guru abdi, guru di dia mah. Kedua anak dulur abdi, punten model-model KAP, Ustaz Epul. Pernahlah sakat rogi, bahkan pernah bangkal di keduaan. Bahkan pernah suluk ya sakatong ewang kesalahan. Begitu nak ulah ragu-ragu, ia anak abdi, dulur abdi pangdidikan pangbimbing. Lamun ayah kesalahan, hayang dihampura abdi yang dimakmur. Kangge acara salajengna neta prosesi akad nikah anu insyaallah baris dipandu langsung ke Bapak P3N dan kata Mama Halim pamantena waktu sinaran tepas di sangkatan. Alhamdulillah wa syukurillah dina dinten ieu tanggal 20 Januari 2022 Kamis bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana sami-sami hadir di tempat. Mudah-mudahan Allah dipasihan hidayah, sareng taufik, sareng hidayah, rahmat, sareng maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama nu paling utama urang harus sasarangan ucap syukur anu alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana ku Allah anu parantos sirang kalimatan. Pertama anu paling utama nikmat dipasieun ka urang ku Allah nikmat iman.
Mangga mas kawin 5 gram emas ditambah harus 500.000 rupiah. Nah ya kontak. Ayeuna insya Allah sebagai pencatat diberi pada warga yang calon yang cari tinggal serang lagu itu sebab itu sih baros umat sakil bisa kata kawan bantulah kita dengan saya dia kita dari ini dimakan dengan kita mahalin kalau wakil kami kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أوصيكم عباد الله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب Ya Hamami bin Baba Sarbini almarhum angkat tuka wajawas tuka mahkubata di Siti Jubaidah binti Bapak Jamsuri alladzi wakalani wali abiha bimahri khamsatu min dirabin zahabin wa ila khamsatu mi'alu alaf rupiatin nakban. Wahai Hamami bin Bapak Sarbini almarhum, kaulah nikahkeun ka anjeun sareng ngawinkeun ka anjeun ani Siti Jubaidah binti Bapak Jamsuri anu parantos wakil mutlak ka kaula wali bapana kanggo nikahkeunana kalawan nganggo mas kawin Siti Jubaidah binti Bapak Jamsuri kalawan mas kawin tersebut ibarat kontan. Habibillah